Kintaj stendon ke Liverpool, ya Muhammad Salah bat ke Liverpool kamsim na kintupsyu, ya Muhammad Salah nagam taka squad list haga Champions League bersyaik Inter Milan. Kublaya pigi perlogi parajor barok ki baju sung tenar pesngap ya ki video hak neka channel bar nga panmap nagam taka jing bakla junga haka wepat ke video ke baladem. Bah ka jaka jong ke Liverpool ngalakum penmi penban daga kentin jong ke klub Real Madrid. Tis ngebhawas ngawe ya kena kejing bakala ke bakendian. Ka Liverpool kelahaban lej se Italy benakun persya ya ka tim haka Serie A kata ya ke Inter Milan. Haka Champions League haka ne ka step juga Patrick December. Henry haka squad list jong ka Liverpool kala kentaj sendon ya ke kerteng jong Muhammad Salah. Haka baka Liverpool mentak ayom haka Champions League kadang don kendai pun kat baka Inter Milan pat kat arpoy. Kumta ka jingya per jingmud jong Muhammad Salah bar ke Liverpool kala nangjur bat kani kala banja shisha pa un petno na kani ke klub Liverpool. Nama Muhammad Salah ulaong ba ukwa baka klub kan burom yu ya ke ba ulale na ka klub. Bat ulak kleiru ban penpau pajba ya ke jingya per jingmud. Kamtam bat manager. Dekan ke jingkloi ban pau pajba jong Muhammad Salah sikilat patai kubur kepala penlong ru ya ke klub bahkan sengabitar ya ke jingle jong Muhammad Salah. Wadlau Muhammad Salah ulaong ba senga ba kam halor ban ya ke klub Henry kwa pat baka klub kan burom nyau. Pause kan ke jingkwa burom jong Muhammad Salah kala penlong sendon ba wat haka squad list ka Liverpool nagap takan ke Champions League ulah syak kentaj sendon. Henry haba keren syuakane ke jilikai hapadeng ka Liverpool persya yak Inter Milan. Manager jong ke Inter Milan ucibu ula ong lupa banda kamta ke Inter Milan kamla ban ken sting lane ban sim kabu halor ke jing absen lane ke jingja jong Muhammad Salah hakane ke jing lekai. Bat kum taru ke Inter Milan kamla ban ken sting ya ke Liverpool. Namar ke Liverpool kade ke world class level. Kini ke jing keren lane ke jing benpau jong cibu ubadai manager jong ke Inter Milan. Hakapa ula ongru wadla ke jing jano jong Muhammad Salah ndre ngatip bakumno ke Liverpool kan bujili haka jaka jong u. Kumta kumba kade ke world class level kumta ru gila ban lekai haka ju kerkom. Kumta nakaling ke jongi ngam laban kensting ya ke Liverpool lapan pau cibu. Kini kita rang lekai jong ke Liverpool ke bela second top hak Scotland nagam takane ke jilekai persya ya ke Inter Milan. Kublai sibun.